Ndafika apha umutata lapha endixelela ukuthi apha kukwakhe. Lendlu wayishelwa ngumamakhe notatakhe. Utatakhe wasweleka wabhalisa ngaye. Ngoku le nje kaToki yabithukisa ukuthi mandathatha ikhaya lakhe. Wena uyayiva uyathuke family house lena kusindle yakho lena. Womthukisa umbiza ngenja manje. Ngifuna umbona kodwa lo muntu anilesi ningambeka eceleni ke nithethe nami yena ngeke ngifuna uthetha naye. Indoda endala engafuna usebenza le. Noba ngithenga ukutya inhlonipho izinto zamaphendla noba ndiphekile ukutya ndikuthola abantwana bami bayakhala njalo uyakutya. Ahamba yohlala ezitratweni. Siwazi amalungu. Mr Jones khambambe lo. Lexin animbambe lo mfazi. Lexina bamba lo mfazi. Bamba lo mfazi. Lexina bamba lo mfazi. Yes. Lexina bamba lo mfazi. Bamba thathani lo mfazi nimfake emotweni. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ngiyalive AWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayitha umshenami. Well bafethu benifuna nje ukuthi nini update ngaleya episode yeBhabhuni yayizolo lapho sithi sinceda khona ugogo nobhuti wakhe ukuthi bebe nokuthula ekhaya. Bafethu Mr Jones ngithema ngivuka nami ngasabona ukuthi kwenzakalani. Kanti bayotholela ibackup yabantu abafana nabaprofeti nezinye inyanga zethu esebenzisana nazo ngathi iqinile bahamba ke bayobuya nazo ngeke ngafunana nabi ixesha elide boma 30 minutes yonke wathi sekangifonela wangixelela ukuthi usendleleni nebackup nabantu abathandazayo nani so baye basicela ke bafethu ukuthi singashuthi yonke leyo nto mayisenzakala abaprofeti nezinyanga sathi ithi sihloniphe inqomo zabo ke sangabi saqhubeka shoota into eningi so bengithi ngizoninikeza nje update yokuthi ugogo uye wasixelela ukuthi no senginako ukuthula kancane ngoba since that day sisebenzile akukaze kube nento ekhalayo phezulu kwendlu akaze wava into engathi iphuma esayidini sasho ke sathi sijozi bicycle siyabulela kakhulu kuye umama mayingabe uyaphinda uyayiva futhi senzakala sizobuyela sihambe siyoqhubeka futhi siyosebenza sinibonise but kwamanje ayibasebenzekile ke abathandazeli behlangane kunye nezinyanga ukuthi bencedise ugogo ukuthi kube nokuthula ukuthi nje ngiyaxolisa ukuthi asingishutelanga nabona into eninzi. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ngilive AWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayitha umshenami. Well bafethu namhlanje sibhalele ngumy brother lana my brother uyakhala uthi mfethu lavasi ngicela nijozi ibescope niphuthume naku nginenkinga bolana ngo step mother engihlala naye endlini ithi ngingabi mde kakhulu sivele kumy brother ukuthi wayesibhalele namhlanje la kujozi ibescope bhuti wami kunjani enyaphila kanjani bhuti ngiyaphila bhuti bengisacela nje ubhuti sixelele igama ukuthi ubani and why usibhalele namhlanje la kuJozi Bicycle igama uSipho Ndamane nginibhalele la kuJozi Bicycle because nginenkinga lapha endlini neolili lumthakathi nje li stepmother sami so into eyenzakele la kuye kwenze ukuthi ngikhulile ekhaya mina kwagogo wami nomkhulu wami understand so bebe nomntana oyi1 obesasela ubabami so bengihlala nobabami so babami wathola le stepmother lesengasazi ukuthi sivelaphi kwishi le stepmother lesishadile nobabami and esine right to over yonke into kababami akashona okay kwashona umkhulu wami kwashona ugogo wami and then makhamba isikhathi kugcina sekushona abani sekushona itime alarm sekuna 3 months itime alarm libhodile na 3 months sure ngiyaxolisa mfethu condolences nje sure yeah so already leli no lithethe zonke izinto zika time alarm in fact seliyangixosha even nakwamkhulu wami and iyaljet lapha kwamkhulu wami lapha akusikwa babami kuphela understand akana right over into zikamkhulu wami understand lento leyo kwamkhulu wami lapha ekhaya and so lento ngiphethe ka mangilongiva abantu bangitshela abantu ukuthi njengoba lo babhoda abantu ekhaya ngenxa yakhe lo mama londo uye lo lokeqeda abantu lapha uye lokeqeda abantu lapha ekhaya khona manje akafuni ngithole next kababami thathe itime alarm onamatex ngayiswa understand onamatex sure boma 14 akafuni ngithole forecaller unama restaurant itime alarm umuntu vele beyana ama business wakhe akafuni ngithinte na forecaller into esengihlanisa ukugcina no uyangixosha lapha endlini sekakuxosha wasendleleni yeah so no anginandawo and that's why nginibhale ukuthi ngizongisiza lo mama lo wasathane lona no abalela ngiunderstand ngibhlungu shoot ma oledi wakho bekangachatanga netime lakho sure oledi lambe lingachatanga netime alarm lafika le oledi lathola ubabami lisasedisha lo understand vele ashada ubabami ngomkhwishi angazi basayina ukuphi mase ngitshela zonke izinto ezalo I understand
No, ngizama uku-understand wena balela ngisho ukuthi kahle kahle lo muntu uthatha i-advantage wavele wahlakanipha fast wathi okay ithi ngihambe ngiyochata netimer lakho ezokwazi ukuthi yena esale e-owner ngoba uyabona ukuthi itimer ileli dala lapha ekhaya nomntana omfana eyi-1 so wabona ukuthi makushona mayengabulala mhlambe ugogo nomkhulu kushone netimer lakho automatically yena ngoba echate nobabakho uzosale owner lapha ekhaya. Njalo ibike kahle injalo and lento engihlalanga kamnandi yikho ngifuna usizo bafethu hayi indaba okudlala. So kumanje yena usenazo na ingane ezikhona lapha. Yeah unabantwana abayi2 abatholile khona lapha ekhaya I understand sangitshela ukuthi mina ngidla kakhulu abantwana bakhe bazondloba nina ubheka abantwana bakhe akabhekanga mina angisumntana wakhe mina. And kulama taxi balelami ngoba uthi kunama taxi ayi14 onoyitama yakho ngapha itama lakho namanye ama business restaurant awutholi fokolo wena akakho la uthi umncedise khona mhlawumbe. Nix akanginikezi nix ungitshela ukuthi enhle kumele ngihambe ngiyozisebenzela ngiziphandela into zami lezi into zendoda yakhe I understand into leyo. Kukude ongakanani balelami? La singayidonsa ngingayi. Singawalka kunanithi ukuthi sithathe i-transfer. Mr. Joseph, Mr. Blackson asifayeni bafethu. No nje yami ngiyabonga ukuthi uke wasikhumbulile nathi siJoseph Bioscope ukuthi sincedisane nawe kule meko ojokane nayo. Because angi-understand mfethu ukuthi wayezokhohlakala kanje lo mfazi ngoba at the end of the day wena nawe ungumfana okhona lapho ngisho nedlozi I'm sure liyazi ukuthi ukhona wena njengomzukulu ozobheka ikhaya kahle manje mase exosha wena kushuthi sokumele yena ifamily yakhe kube yiyo owner le yandawo injalo and manje into ekhathazayo ukuthi izinto zesintu ezinye asakwazi nokuzenza singihamba la because kwenza ezinye izinto zesintu because yimi umntana omfana kumele ashise impepha into ezinjalo understand so that you understand kahle ayithola right ngeke so hayi yo Mr. Jones Mr. Blackson please Jones lana lezi zingibuke kanje balelami asabi siboshiwe siboshiwe bale wena uyayithemba ngoba yenza hey Mr. Jones ngalunya lana my lord is on your hands mfethu ngiyazi izinja zakini kodwa mina nje into ethayi yinja awuzwani nayo hey nifuyile kunabadlwane nabadlwana abancinci kanje mfethu ngicela ungibizele ulantuza umama ezingangilumi lezi zinja lana nca sorry ufuna ntoni mama ngicela uphume mama ngicela uphume uphumela ngaphandle andizophuma ufuna ntoni apha andithanga ungaphindi uzapha msenibona mntu omdala molo Niboye nibizela ama camera nje unibizela la ina ama camera uyaxolisa mntu uyazi akangena banthaza mezele iprotection mamela labantu bafuna ukukhuluma nawe kahle bazokhuluma ngithini mama kanti engafuna usebenza ekhalela ikhaya layo bazokunceda abantu uzenabo kulendlu okay mama mama uyafuna umsebenzi mama uyasazi thina singobani ngoba usazi andifuni nokunazi igama lami mamela ke protection andithi kokwabo igama lami ngulovers okay umdala lo muntu indoda endala makahamba ayozifunela indlu angeke nibe ndibhizi ngifuna uphekela abantwana bami mama Mr. Jones please come ngathi I have a problem I have a problem please push this door sorry ngafuna usebenza mama why are you rasa uyangikwati andimfuni lo mfana apha kulendlu wangcola kangaka into andimfuni kulendlu uyayazi into akafuna usebenza ufuna utye imali yami kulendlu uyazi ukuthi tata akasakho nathi umdala makazifunela umfazi akwazi ukusebenza funeka nisebenzele yena thina abantwana mina basesikolweni funeka nizame okay mama siyanihlonipha ukuthi ngeke ndizoma ngeenyawo endlini yabantu abadala ngicela nje ukuthi siphumele ngaphandle umuntu omdala azikho idulo la ngibona kodwa lo muntu anese ningambeka eceleni ke nithethe nami yena ngeke ngifuna uthetha naye indoda endala engafuna usebenza le noba ngithenga ngenkulu inhlonipho ngenkulu inhlonipho umuntu omdala ngisacela nje idulo sithi kuhlonipha ikhaya la kwakho ngoba kusiye la khona lo uphekela abantwana bami noma ndiphekile ukutya ndikuthola abantwana bami bayakhala njalo uyakutya ahamba yohlala ezitratweni akuye ngicela uze ngapha idulo ngibona itulo la Mr. Jones please bring me those chairs I see another chair here ungathi unentshebe ukhalela ikhaya mama ngizohlonipha ukuthi ngahlali ngicela Mr. Jones please put one chair here andifuni uhlala naye hey mina ngeke ngihlale eduze nenja ngiqala ndimfuna apha endlini lo muntu ngeke ngoba kazanibizela amakhemera mama ngicela uhlale phansi balela ngicela ublomela uyindoda endala kangaka ebiza amakhemera awunawo namahloni mama uyazi unesibindi akanamahloni unesibindi esikhulu yeah ngoba uyakwazi ukuthi unama rights nama rights wakho uyazi ukuthi khona abantu abangawalwela uyayibona angantoni ama rights akhe yebo mama amalunga ngantoni kahle
umama ngibona ngathi sorry ngibona ngathi unomsindo mama why kanti ngimfuna ubona ubuso bakhe lo muntu ngimxelela ukuthi la kunendawo la kunendawo lapha abantu bakha imikhukhu mahala akafuni ufuna uhlala lapha endlini akafuni usebenza khona indawo la akafuni uyohlala khona funeke manje ndizamele yena ndizamele abantwana okay ngenkulu inhlonipho igama lami nguLavas from iJozi Bioscope mama thina sisebenza ngokunceda abantu mayingabe banenkinga abanazo yabona so sibhalele ngubhuti la unibhalela uthi ngabe uthukisa ngami ukuthi utatakhe wahambe ethatha isifebe esincane wayethena utataka angathatha umama wakhe lo ulingana naye okay ndiyaxolisa ke ungamfaki lapho because bengeke neze yenze echoose umfowethu ukuthi baba ngicela uthathe umama kube yinkinga zika baba wakhe nomama lokho bayatsho abantu ukuthi uhambe sithi utata wathatha sasifebekazi sincane unobangela wayethena zangathatha umama wakhe yena ongugogo unobangela nesingunina usigogo uyamthuka yabona nawe sowuthuka unina engasekho usaphila uma akasekho mama ukhuluma abhlungu lamagama akhuluma angiphathi akuphathi kamnandi amagama lawo uyathukisa ke ngoku umuntu omdala ulele ngokuthula umfazi wabantu apholele gate izinja uzibetha ngamatshe akho into angayenziyo apha endlini asonwabanga kule ndlu ngendaba yakhe ngendoda endala akakubimela isihlalela endlini yayo niyaxolisa kule hayi yena indoda endala kumele ngabe igadi ikhaya lika baba wakhe ukuthi nimthethelele nizothini nini mama ngicela ukubuza something ngoba mina ngisumuntu othatha ama side umuntu omdala ne mayingabe ubafo kukhona okwenza ejump amagate naye ngizomkhuza kabanzi ngoba usibhalele ngisazokhuluma naye esayidini mama nginenkinga mina lana ayisiqale la leli khaya leli mama ikhaya likabani apha into endinicaciseleyo apha ndafika apha umutata lapha endixelela ukuthi apha kukwakhe lendlu wayishelwa ngumama wakhe notatakhe utatakhe wasweleka wabhalisa ngaye ngoku lenje kaToki yabithukisa ukuthi mandathatha ikhaya lakhe wena uyayiva uyathuka family house lena kusindle yakho lena womthukisa umbiza ngenja manje phambi inja kaToki vele okay inja kaToki uyayazi siyabo akayazi uyayazi my brother ukuthi into njalo yamuthi mama ungana respect kanjani kuyathi umthakathi uyabayesifazi uyabagijimisa okay alright hayi esihlisa umoya balela mimi singamthuki ngoba simiyeke emane sithuka kanje ngoba manje sine evidence yonke lapha ya ecamereni umuntu omdala mina ngifuna uunderstand la kuwena ukuthi okay ngoba uyasho nawe ukuthi ubaba washona ne washona ubaba utata walapha utata wakhe eqala wagula bahamba besithi manje ndimdlisile ndifuna lendlu basho kanjalo waphinda wagula nogogo wakhona bathi ndimdlisile bashona bona bashona bonke mfana lokushona kwabantu badala umuntu omdala after kushona kwagogo kuzoshona umkhulu kube isikhathi esingakanani mhlawumbe abashiyenanga kakhulu kuba into endibona ukuthi ugogo after kushone umkhulu kuye kwabazinsuku ezimbalwa kwabe sekushona yena kodwa ngoku wabethetha ukuthi manje ndibabulele ndeyiphile nyanga yokuyo wathi ndibabulele no nizama uunderstand after insukunyana washona umkhulu kwathatha ixesha elingakanani before kwathatha kungabe ndifunela inyanga in between inyanga ikhuluma nobaba wakhe makashona akuzaye kwathatha ixesha akuzange kuthatha ixesha manje makashada bekakhona ubhuti ukuthi ezoba iwitness mhlambe ecourt yokuthi hawu nanga ubaba eshada saye sahamba unabani angithi bengafunwa nangutata wakhe lena udala emkhuphe sithi makahambe ayozifunela indawo ahlala kanjani baba mangifuni ngamfuna emkhupha athi somdala ngokuhamba bozifunela indlu ngahlala kanjani mara umuntu omdala engafuni umfana semdala into enjani wawayizwaphi lo nto leyo ikheko libimela senomzi wakho unabantwana nomfazi ungaze ukhalela ikhaya okay asiqale lana angithi uyasho ukuthi ubaba indoda yakho ishiyelwe nayo leli khaya ubaba wakhe ne apha kusokukokwabo into awayenzayo wenzani wabhaliswa indlu le ibibhaliswe ngaye so wena uzange waquestiona indoda yakho manje isaphila ukuthi awubo wendoda wamdala kangaka so unomfana omdala kangaka siloke sihlala ekhaya labantu angithi naye uthi makasuke kuleli khaya wena manje wayinina mayisaphila indoda niwuthu nendoda yakho ningazange nathola umzi wakho uyazi yena ngumzukulu mamela yazi so mawuxosha yena ekhaya la kokwabo akukwami nabantwana bami kukwagogo kukwamkhulu wakhe nogogo le ibhaliswe msahamba notata ke sayochata kwamanje ibhaliswe utata wakhe not wena ibhaliswe utata ke wena sobopheleke ngoba songumfazi and futhi kuwe wena mawuchata benazi ukuthi uchatile lo bahamba bayenza ubukhwishi into esingayazi I think wamenza something bahamba baye court singekho ifamily wayibingayazi wayifamily yabo ibingayazi angazi mhlambe ningayiva ngayo yazi
andinokhe ndiyothatha noba sisnafe sami yazi hayi isinefu umuntu omdala mayingabe liyaphuma leli dlozi lingaphuma njengamanje sizolithoba kwenzekani utata wala wathi abandifuni sabe bezokwazi kanjani ngubani bezohamba ayo mhlambe bengakufuni wenze abandifuni because bathi ndimncinci for lo tata wakhe because ubulala abantu bala ekhaya ivela naye lokuthi kuthiwa ndabulala abantu okay so umuntu omdala utata walo mfo uyangichazela ke umfowethu ukuthi hayi ubaba Shembe kayisebenzela kahle unama tax awu14 ukhona nama business honorable ma restaurant into angisiyiqiniso leyo utata ke wamzama lo mfana yebo so ngeke taxi yayiwona ukuthi makasebenze ebengasebenzi into abeyenze behamba tshela imali angazi nozokushiya imali la uphi leyo taxi azisekho manje taxi nazithengisa mina hawu kanso uyayazi yena hey abantwana bami kaloku asiyo yakho uyena ngumntana wakhe na nami lapho yes baliswanga nasezincwadini lo so kulama room la yasemuva lapho engwabonile wena imali nalonto ke nalokho imali yakho jamba igate ufuna imali zama room imali yakho wani imali ama room ibhotele labantwana esikolweni yena ngumntana wala ephinde bengumzukulu wala iqhakwelintshebe mama uya understand ukuthi wena hayi kabi wena ngaphandle mamela ke mfana ke nawe uvuma into engekho uyambona lo muntu ukuthi liqhegu imela linomzwalo lizolwela ilifa imali ze-insurance mama ngoba manje ubaba wathi sekashonile ngiyakholwa ukuthi umuntu ebenabo insurance cover nebhizinisi lakhe ngoba beyi-business owner imali lezo maziphuma ke muntu omdala yena ubhuti wayengasafumani next uzazithatha phe ehambe ekhuluma ngami esithi yena ufuna undityisa ikhefu so kungcono wena umncisha ufrustrated uzokohluleka ngekho ninoyenza sizohluleka hayi nizokohluleka umuntu omdala ndimxelele ngathi makahambe aye apha yakhona ngeke ayithole umuntu omdala asithi imali yabantwana bami lilifa labantwana bami elia ayilo lakhe umdala lo muntu mawusijongile mhlawumbe ucinga fana sibhalwe singopopayi mhlawumbe mawusibhekile and asiwazi amalungu Mr Jones khambambe lo Lexina animbambe lo mfazi Lexina bamba lo mfazi bambani lo mfazi ngicela nibambe lo mfazi insurance yami ngifuna imali yami ngicela nisuke endlini babami okay ziphi ingane zakho njengamanje sisesikolweni sesikolweni andithi ndiyasho ukuthi ngifuna uyophekelwa bona andizothetha ngamali ke so awuzuthetha ngamanje so wena kutheni kutheni ukuphakama i-high kutheni uphakamela i-high ngifuna uyoloya wena ke ngoku ndiphuma phe TV ngiyokuloya understand ukuthi uthreatena lo muntu ku TV and uthi yena ndiyaloya so kufuneka ndiyoloya yena ke kwenzela azabona ukuthi ndiloya nyani okay thina size ngemali phinde yobaxelela nditshona lapha kuba buze nabo xa usithi ndingumloyi ndizabonaka lapha ku uzombonisa uzomkhomba ngithi wena kunotshe umfazi wepolisi angeke uthole lutho ngiphume la ekhaya ke uzophuma ndimxelele lo muntu nathi ndizohamba ndiyomenzela i-protection order because bengikade ndimncenga ngicela ukwenzela mina ngicela ukwenzela yakho ndabafuna yakufuna ukutya kuphela ngicela ukwenzela into ezibese imali ze-rent ngicela ungenaphi imali ze-rent akhiwa ngibani lama ngicela ungenzela izinto zibe simple umuntu omdala bengisacela ukuthi ngifuna ukubona wonke zonke imali ezangena ezi-insurance ukuthi kwangena emalini and andikwazi nokuthi ndingahamba nani izinto zami ezibhaliswe mna yonke akakho into manje wena mama ngicela akakho negama lakhe kwinto zikatata akhe ezaziklemayo akwenzeki umuntu omdala okay ngicela ungixolele something ngesingawe ucinga fana abanikazi balomzi elikhehle lalala shem ngokuthula nogogo la bakhona emathuneni ucinga fana bafila kanjani manizolwa kanje nilwela ikhaya labo beyazi nabo ukuthi hayi ukhona umzukulu angithi beshona bebemazi bashona bemazi lo muntu bembonile ukuxelela ntoni apha likhaya labantwana bami apha nabo bayabona apho bakhoyo and nabo naye ngumntana wakho lo singomntana lapha lo ngoba umzali akangomntana lapha kusho wena apha kusebantwana apha kubantwana bami babini la kukwami apha nabantwana bami komkhulu wami lana kusikwakho lokuzokhuluma into kwamkhulu ambomgubha aze apha kwami mama uyathukisa kaloku wena makayolanda umkhulu wakhe lathi kukwakhe mama uyathukisa and siyakuhlonipha uyayibona ke yazi ndiyexela ntoni akho mali azoyifa usho nje makaze namaloya aze nentoni yabona ke kayize namaloya atsho ukuthi unayo imali hayi uyoyithola mntakamama okay benisacela uza kuyithola kakade ngoku benisacela i-death certificate kababa wala ekhaya washona ndithe izinto zonke ngithi uyangena kanti ingekho apha mhlawumbe ndihambe ndiyokwenza i-piece job zami angene so into zamanje sazibeki apha ziphi ke hayi ke ufuna ndithethe TV naleyo andingekhe ndiyenze ke lonto leyo okay hayi ke caba uzosibonisa ke wena zona ezinto Mr Jones Mr Blacksina
please asithatheni lo mfazi sihamba naye ngoba ngathi unengxaki. Asame naye. Please Mr. Jones, let's take this lady. We are going with her. Flexin, bambani lo mfazi. Bambani lo mfazi sihamba naye. Flexin, bambani lo mfazi. Yes. Flexin, bambani lo mfazi. Thathani lo mfazi nimfake emotweni. Bafethu. Flexin angeke sihlule umuntu wesifazane. Ngicela sithathe lo mfazi simfake. Mama. Mr. Jones, ngicela take this lady inside the car, please. Please, we don't have a whole day. Ngicela please take that lady to inside the car. Asinodlala Flexina fakani lo mfazi lo engaze baleke lo Mr. Jones. Ngiyeza manje mina. Bale ngicela ungivalele la kwakho. Okay, sure. Mfethu i-ID yakho uyiphetha ngithi la. Yeah, ngiyiphethe. Yeah, ngicela ukuthi sihambeni mfethu manje. Siye ngifuna kuyo investigate kabanzi ngokuthi imali ezangenayo imali engakanani. And wena you have a right, fully right. Futhi ufuna uye reporter naleyo nto ukuthi kumele nina lento ilungise i-court Grand Sharp. Ukuthi kumele uzohlala la ekhaya mfethu kukini nawe la. Ngicela nje ungenzele ifavor eyi-1 mfethu ukuthi kuko konke sokwenza phambili masiyiwina le case nawe ufumana imali ngoba vele you deserve ukuthi ube namashare. Ngiyakucela ke mfethu indoda amadoda sazokhuluma kabanzi ngoba sizokuyisa kwi-counseling nani because ngiyakholwa ukuthi ugogo wakho nomkhulu wakho nobaba wakho la abakhona babhekele kuwe njengomzukulu omdala ukuthi leli khaya lingafi wena ukhona. Sure. Uyayikona. Ngicela ukubonga kakhulu iJozi Bioscope ngokungisupporta yabona nele support enisho ukuthi nizoyifaka. For me it means a lot. Ngihlukumezeke kakhulu understand. I need into njabo counseling and stuff like that. Ngiyabonga kakhulu Jozi Bioscope. Njami ngizokuthola lapha eTransini ne. Yeah, ngiyabonga kakhulu mfethu. Guys niyabona sifikile la ekhaya sithi soncedo my brother bengixelela ukuthi mhlambe into ezoba simple lena so thethisana nomama kakuhle umama esixelela ukuthi hayi umfethu uyamngamukela la ekhaya ngoba vele ligazi ngumzukulu owaziwayo la ekhaya kodwa ke masifika umama uyasilwisa niyabona nani ngendlela osilisa ngayo it shows ukuthi kuningi izinto ozifihlayo so into esoyenza thina le ndaba soyidlulisela phambili kwabantu bomthetho siJozi Bioscope simeke sure ukuthi siyayilandelela size siye so ngiyacela ke bantu abadala mangabe nawe unenkinga lapho emakhaya efana neka my brother okanye unenkinga onayo ungalibali ukuthi usiimelele lapho ku jozibioscope.co.za nisfollowishe nako konke inkundleni zethu zokuxhumana on TikTok sikhona siJozi Bioscope na ku Facebook sikhona siJozi Bioscope guys mangabe unenkinga make sure ukuthi uyasibhalela sizokunceda njengo my brother so hamba nabo ke my brother manje no Mr Jones no mama siye le ecourt it's just that okuningi niyazi nani ukuthi ngeke sikuveze kuma camera especially mangabe indaba kanje kumele iye ecourt bantu abadala ngiyacela ngiyazi ukuthi niyathanda ukuthi nibone umsebenzi uzuyophela wonke ukuthi sisebenza okungakanani I'll see you on the next episode. Thotho.